Bueno, hoxe ás 11 da mañá seguro que moitas e moitos de vostedes estiveron aí máis pendentes que nunca da Televisión de Galicia para non perderse a estrea de Pulso Activo con Edi Insua. Bueno, pois un equipo do termómetro Belén foi na súa busca e resulta, Belén, que atopaches a Edi con Terelu. Esa combinación, contanos, Belén, que fan, onde? Pois sí, Rocío, exacto. Mira ti que combinación estamos aquí no Porto do Barqueiro. Estades vendo as mariscadoras collendo as ostras, porque hoxe pois estáse gravando un novo capítulo dese gran programa da Miña Gran Cidade. E a semana pasada víamosche con Sonia e Selena, hoxe vémosche aquí con Terelu, pero ti non paras. Que tal se che dá isto de ser guía? A ver, pois a min encántame isto de ser anfitrión, de ser guía turístico, de enseñar aquí a nosa boa terra, a nosa... O sea, a min, isto para min é un placer. O sea, enseñar a xente a nosa cultura, o noso idioma, as nosas tradicións, pois para min encantado. O sea, podo estar desto moito tempo. Moi ben. Terelo, que tal? O que vai de mañá, que tal che parece esta comarca? Que tal o Consello de Mañón e que tal Edi como guía? Bueno, Edi estupendo, como guía estupendo, jugando las cartas malísimo, eso ya os lo avanzo. Bueno, donde estoy es una maravilla, yo no había estado jamás aquí. O sea, estoy viendo a las marisqueras que es que alucino que esto parece como si estuviéramos en otro planeta. Claro, non sabías como se collían as ostras, entendo? No, jamás pensé que se podían coger así, vamos, o que estaban aquí así, ¿sabes? En ningún momento, me parece fascinante, o sea, me parece increíble, además, bueno, un paisaje que es de dejarte con la boca abierta. Mira, Edi, resulta que ahora, hoxe, ás 11 da mañán, empezou ese gran programa de Pulso Activo. Como foi iso? Pois a ver, a xente estaba deseando que chegara o día para poñerse en forma. Dende aquí o que facemos de Pulso Activo é simplemente intentar fomentar a idea de moverse, que pequenos movimentos fan moito, sabes? Sobre todo, quitar esa idea de sedentarismo, que a xente se active na casa, que non fai falta ir a un gimnasio para manterse un poquinho en forma, que simplemente con un pouquiño de exercicio, con un pouquiño de ganas de moverse, vamos a nosa saúde vai a mellorar moitísimo. Mira, Edi, xa non temos tempo para máis. Paréceche eu que estou mal de cervicais? Rematamos facendo un exercicio para as miñas cervicais? Parecevos? Pois mira, si tes malas... Rápido. Sí, pois mira, un simple encollemento de hombros. Veña, dalle aí. Collemos dúas pedras, por exemplo, e mira, fomentamos aí, fortalecemos esa musculatura, encollemos aí, compañeiros, aí está, para cervicais. Olle de ostras na casa. Yo me las he cogido pequeñitas, pero tú más pequeña que yo,